Aino Hadjia ADAMA ISSA, Madame Hassan ADAMA ISSA, Présidente Eaux-et-Forets. Eaux-et-Forets mo ngono gete wo kangwa goyde haro da sajo. I wande gin funano gete ai. Hunkunir ne ya irka SAFEM. Way barai nan ka indinyi way barai kulgu char marbu kandingai kambugoye ke gete di ne rande kango isse. Ngono irmo kuno Eaux-et-Forets wande irmaniye banda. Irmo ka. Kan irkanda irwana windbundai irkande dugay irkanda safun hare kan irgite ate maka bumbo kan gwamnati nir dondanandi irna jarga kande o ce yankan gaise mo koine borai kaga soji wandai maka dai zamhal borg dai tarajina nim dai fora wana nim tunandi matkan gwamnati soji wandai tunandi mo gaba nyai zai kurnya imir tunandi mudu jina gnera ay go ngwara no ko ma hafer bor kul kan dinga jina ko ma no o ka agano so ne ya sabu soje se soje ka yangona soju wanda tunanji kan irna kaligoite kalairamo inir donna matkir tomati dan matkir salati dan matkir windu bundu dan son soju wanda ban ko salati dai borfodo iya girdonna da hamisa matkir hamisa birinda gaga iya girdonna da gorngo aywo dimanta son aywo man be hal gorngo bo iga bira aywo gode gidi ago hayno wallahi irgo ga sabu ko mi yegidi sai na space da jin funa kanga te baba chani nyongo mo kanga te safiya madam modi safiya mandir gana go ga sabu go ga talfi wallahi zaman bongai dan charga hal irwo talma ka bongai dan charga groupement se hadin kai go ga sabu ay mandir gan ko chef de corps wondo kanga te madam Saibu Fatima ngamo Eaux-et-Forets wanda heni kulkan kwanda do aga to nan kurnyo mom ne aban go sabu la kalkan yon kai te ay nyai zaise kan yon woban hanni gidi ne borfose ay no wai taci ay mu danga yi zaise imate fo gine wala ay gidai credit dinnina to fiyo bumbo dinna dibi gidan charra ay gitan ma ko ginno hankan ni gudu kan yan wasino irmu mor kan yan irmu mutunu matkan da kurnya tun da kai irmu mutun da kai